coronavirus netu ki kembe zamni ki penchu da treden la nyamye chungwa te ye zamni ki teli la kange chiji theki reche ari sangwe letun chi kepse salhakwe ni trezo la nyesi hyuyopse Gedun sangwe letun ki genzi April Hansky We face a broad array of nganzur cho mangpo shikne digu nyinzab drami nazo shik jorshin yobar Chikne zamni deshin dilam da jugyu kangji te deru chin de kukab gyachi chun tupki yonaya tenzu da nyamdu donglin chewe nedu kya chima do jugi yori che sungdu. multiplies our challenges. Sako dina Amerike sangwe legung jubke ki dunbi chebe logor jishib nyandu nangla Amerika digu nyinzab jorge ni Canada, Russia, Chang Korea da Iran che yinba tirtun che du. Chuzo kungme tumi mak wana ki Amerike dongle che kuibe digu ki chesu. The threat assessment goes in. Gyana dan lakwa tu gyana marsho tsokwa yin be to, chado denja da widu denja, tishin gyana tu tilung be, chagwe je yin be, deju nangdu. Gyana ki neyam ki gugab kojur che de, chinti tabju ki ledu be shinba dini, yu te yi, zamni ki to shukin tongja te, Amerikar tegar denzu chewe bezun sarsho te yimse. Te jam hands yi, Increasingly is a near Gyana ki netu lama ki tola Amerika ta denzu che de, zamni di gyana ki jikdu ongzi namlu chola, gyurdab chishu chero tungki du che songdu. Tishin Russia chenye yinbe nyingzu chungwa, loklam ki chado zenzu ki netu tsabjin yinbar, chozo tumi Marco Rubio yi, SolarWinds hack illustrates how easily. SolarWinds yi nyenje to, chado zenzu chungwa te yi, Amerike zubzhu mala na nyugyun le labo khanda chene tang tubo de yori. Che zang nganzu drakhabde zu, zengu te tabu ni sunyu zamdu ma se, lokshu da zengju tuengyen soki tole ya, che siba re je, nyenda tang tu. Ishin dengi Amerike sinzi widu kapsu, Russia yi chado tiju cheba teshin, hachang tsabji nedun la ngunzi da je, chozo tumi wana ki, Russia undertook a sophisticated disinformation campaign in 2020. Chilu nyedo nishu le na, Russia yi nganzu ledo sinzi dir nushi tang, tinge sinzi la pendo jorje du, hachang tsato gyurim jimde, tita lokwa chebri. Te tabi kunzin ki tiju chege la, nganzu tsale lo tubo shik nyeden sogu ri che sungdu. Sago di nang Amerike sangwe letun jikeb nambe, chozo su, zamni to digu nyingzab ki jeshib nyandu piwa teni, cham si shung ki wala, letun te panzam shakwe je, tari lo nyi ki je la teng tangbul nangba shik chagi yopse. Nezu di sarguyba Catherine Gibson ki pe de, kumu pema dijin ki pop gyu da nyandu shubayin.